Da li si ikada gledao grad sa ovih plavih visina? Zemlja, jedan deo galaksije. Volim kada je plava, zelena, mirisna, bez smoga i izduvnih gasova, kiselih kiša otpada. Živim u Srbiji koja se nalazi u Evropi na Balkanu. Volim je zato što su ljudi dobri domaćini, srdačni i gostoljubni. Ali kao što i svi u svetu brinu o planeti, tako i mi, učenici 4. razreda osnovne škole Dimitrije Todorović Kaplar, trudimo se da brinemo o njoj. Zabrinuti smo što iz dana u dan stvaramo sve više i više otpada koji se ne može biološki razgraditi. Koristimo neobnovljive izvore energije. Mi, malena bića, iskoristili smo otpad i od njega napravili maketu našeg grada budućnosti. Pogledajte kako je naš grad lep. U ovoj zgradi nalaze se sve važne ustanove. Postoji zgrada u kojoj se deca druže i zove se Deciland. U zgradi Sportland deca vežbaju gimnastiku, karate, judo i kido, plivaju kada je hladno. Ne kaže se zabodava. U zdravom telu, zdrav duh. Da. Kada je sunčano u čistoj prirodi, uživamo, vozimo rolere, bicikle i trčimo i plivamo u otvorenom bazenu. I naravno, glasamo za obnovljive izvore energije. Danas, više nego ikada, društva zavise od električne energije. Kažemo stop uglju. Svaki korak u njegovom korišćenju uništava životnu sredinu i naše zdravlje. Evo, naš grad Knjaževac koristi energiju vode jer se na tokovima reke koje protiču kroz njega koriste prave male hidrocentrale. Proučavajući literaturu, došli smo do podataka da je Stara planina izuzetan resurs za izgradnju vetrenjača i proizvodnju električne energije. Sagradili smo solarne panele koji koriste sunčevu energiju. Mnogi ne znaju da se u blizini Knjaževca nalazi geotermalni izvor tople vode Banjica. Samo mali deo energije je iskorišćen za proizvodnju cveća u stakleniku i preko zime za potrebe sportsko-rekreativnog centra. Mi upozoravamo. Štedimo planetu ako mislimo da ona poštedi nas. Prema svim zakonima kosmosa i prirode, čovek je kriv. Ovo što čovek radi sve manje je lepo, sve više opasno. Dok čovečanstvo preleži sve svoje bolesti, bojim se da nam planeta ne umre. Planeta je riznica, nije smetlište. Kada sve zaprljamo, nećemo više morati da čistimo. Šta vredi što smo se probudili kad savest još spava? I na kraju, kad planeta umre, mi ćemo sve da nasledimo. Zato odrasli. Energetska efikasnost donosi ogromnu finansijsku dobit, uštedu za sve. Zdrava životna sredina nema cenu. Tražimo od vlasti da donosi ispravne odluke za nas i buduće generacije. Zato još jednom kažemo, spasimo obnovljivim izvorima energije. To su naše iske budućnosti. Svitanja, a novo jutro nam donosi dan sa puno novih pitanja.